Maître Philippe Meilhac, reka rero tugume ku makuru yerekeye akarere. Uwitwa Angelina Mukandutiye, umugore umwe rudende aregwa mu rubanza rwitiriwe Rusesabagina mu Rwanda, yemeye yuko yagize uruhara mu guhimiriza abana b'abakobwa kwinjira mu gisirikare c'umugwi FLN. Uyu mugore akavuga yuko yari umwe mu bayobozi ba MRSD. Yavuze yuko yavuze ko yicuza ibyakozwe n'abagwanyi b'uyu muhari ku butaka bw'u Rwanda, ariko we ubwiwe ngo nta ruhare yabigizemo. Uyu munsi hasozerewe igikorwa cyo kwiregura ku baregwa uko ari 21, hakaba haramukiwe abaregera indishi. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean Claude Muhambutsa yakurikiye urubanza. Angelina Mukandutiye, umukecuru w'imyaka 71, niwe mugore rukumbi uregwa muri uru rubanza. Mbere y'umwaka 1994 yari umuyobozi w'amashuri muri komine ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yakunze kuvugwa mu bari abayobozi b'interahamwe ndetse yanakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rwa Rugenge mu mujyi wa Kigali ahamijwe uruhare muri jenoside. Muri uru rubanza akurikiranywe ibyaha bibiri: icyo kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Mukandutiye yemera ko yabaye umwe mu bayobozi b'umutwe wa CNRD ubwiyunge, ndetse ngo yanakomereje muri MRCD ubwo ishyaka rye ryari ryinjiye muri iyi mpuzamashyaka. Yemera ko yabaye umuyobozi wo mu rwego rwa komiseri, ngo akaba yaragize uruhare mu gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu gisirikare cya FLN. Bitandukanye na bamwe mu bo bareganwa bafashwe barwana, Angelina yavuze ko yinjiye mu Rwanda azanye n'abandi bari impunzi, agashyikira mu kigo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Mukandutiye yabwiye urukiko ko atigeze amenya ko umutwe wa FLN wari uw'iterabwoba, ngo ntiyigeze amenya ibitero uyu mutwe wagabye ku Rwanda ndetse n'ibikorwa bibi birimo ubwicanyi ushinjwa ko wakoreye abasivile. Nubwo avuga ko atari umusirikare, Angelina yabwiye urukiko ko yicuza ibyo yumvise byakozwe n'abarwanyi ndetse ko abisabira n'imbabazi. Umunyamategeko Chantal Mukaruzagiriza umwunganiye mu mategeko yasabye urukiko kuzaha agaciro ugutakamba k'uyu mukecuru rukamugabanyiriza ibihano. Uwa nyuma wireguye ni Jean Damascene Nsabimana. Uyu wakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto yemeye ko yagize uruhare mu kwambutsa intwaro ziva muri Kongo zizanwa mu Rwanda. Yanemeye ko yagize uruhare muri bimwe mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi. Gusa nawe yasabye imbabazi avuga ko yashukishijwe amafaranga. Nyuma y'uko abaregwa bahetuye biregura, hatahiwe urutonde rw'abaregera indishyi babarirwa muri 80. Aba barimo ababuze ababo bishwe n'abarwanyi, ibigo bitwara abagenzi byatwikiwe imodoka, ndetse n'abandi bavuga ko basahuriwe imitungo itandukanye.